Sabi, yaso tatas. Manunin sa mga lima ay may soraw sa po insamo. Yes, mana! Huwag na yung pula mo, huwag wag ikas. Naluman, masima, fresh! Meron pula, huwag meron pula. Ako linawa, isa ko ang mapaamo imo. Ugelean, sagelean, huwag ko ba story sa nagsailean. Ako linawa, isa ko ang mapaamo imo. Masalino, bisan sa asa, suginaw, liniyolan. Ay pahiyan suway ko, inilin maliit ko si Aula Manana. Wasula ama ay maiyaisa, ilit say at samay. Iyayin may uele, tike aman, siti ole tiyakan. Wakumeang ulang, wakumeang ulang. Ako linawa, isa ko ang mapaamo imo. Ugelean, sagelean, huwag ko ba story sa nagsailean. Ako linawa, isa ko ang mapaamo imo. Sige labay kumaulit, susyukuli na yasi, ang dapat wasihan man. Wamai uesole uka soye pia masama. Oku asalo makaya pita baby leba nukimaani. Oka uwale umale ilimai siya esa sibisa wiyai. Wakumea ukula, wakumea ukula. Ako linawa, isa ko ang mapaamo imo. Ugelean, sagelean, huwag ko ba story sa nagsailean. Ako linawa, isa ko ang mapaamo imo. Yes, mana! Huwag niya ulay, niya mo, tumulog niya ang balipo. Diya mo yung tumulog, diya ko yung tumulog, huwag ko kawin siya ang kung asa lumapayo ang pita, baby leban kibaan. O ka wale umale bilimay, siya esa sa wiyan. Wakume ang pula, wakume ang pula. Ako linawa, isa ko ang mapaamo imo. Ugelean, sagelean, huwag ko ba story sa nagsailean. Ako linawa, isa ko ang mapaamo imo. Wakume ang pula, wakume ang pula. Ako linawa, isa ko ang mapaamo imo. Ugelean, sagelean, huwag ko ba story sa nagsailean. Ako linawa, isa ko ang mapaamo imo. Ya, kita katakan pag-aawat sa una ng yakin ng wala siya tato tito. Iya tahu mo mo tato kalamin ni tahu yakin malalabay. Pamalo tahu cak pamalo law yang lebih fa ini naman manuya tito fa man ya sulu ya ile lang tu sa mo ya ile tato ile ay tu fa ko tato tulang ay tato. Mana yan malu. Ya sistem ng palasin sa ato.
Ia a o lea ua mawhaatasi mai tu mai tai a leka, ia o se tasi whaasui o tātou lobe, ia o le a matata loa tu fo i tātou pokalame nei, ia o le tau whiawhi ma lobe. Ma losa fole, losa whamai. Ia, o awe nei tu la le whiawhi, ia te o tu mai tai. Ia o so nga lei na me umana me le fama nga lei le tua ia me do la. Ia o le ka. Ia o lea na ma awai a te mamsironga i tau le la. Ia te mongoni wo o ile ka e whine le observe fo i tai i tau ni mama o mamsironga ia e pei fo i ona ia leas. Ia whatu awa ai e leo le ka ia ki whai popo. Se tasina tātou tāra e umara tu tātou tāra mai Samoa. Ia pe o langu o tātou papani ana lelei o le ako kru. Ia le ngā te leo, ia o mawhai e fwoi e le kohona whaalongo. Te mō mone o whaalongo i le ka ai whai se mta o kutau whai ngā ai ngā whai whaamalosi, se i tu long whaafonga na tunu. Ia o te mana o e awe i a whaalongo i mea, le tati whaalongo i a so umakau le anga i loka unu se i tu long. Ia ai lelei ale o a ia i pe o whamei, te mālo nu o le ka. O le o a ia, ia ole tunanga le pe o nei tu la o le afia. Ia fia i lawa e whawhiroa e te uso le ka. Ia o le la matata noa fu i tuso a tātou pokalame. Ia ai le i papa e me loa tātou whamoi mo ne fiafi e whatalo whane tātou pa anga le umaua me tātou pokalame nei whaopopo o le tau whewhi me lo pe. Ia pe o nanga le rei e le tele o tātou pisinisi i e semi fui o le whaamalau i nā tulea. Ai mana tua le whamoi mo le sa, po le Samo Stationery Books. Ia lo whai tau aso. Umatai au, e aso wharai le loa. Ia nau whaingoa ina o le Flash Friday. Ali le ko, nasa sina whiere o kule le Flash. Lo ia sina whiere o kule por sa sawa ia. Le Bobby. Le Bobby, ia. Ia, o kango lola le pasa mo le Flash Friday. Ia o le aso rai le whai mea imbo. E foi le e ala whaingoa le Flash Friday. O le pe o le emo mata le agu o loa, una isea. So ipa ma o lalo tau e pei o le whaatulanga mai le sea. Ia ma tata noai whai mata mai tai o i se le sui a le sea ia pēr na ile fiafia nafi te mai tai a Rona e pei ne anga lo ma whau se Rona reo pena se tasi o suicidia ia o tātou Samo Stationery Books ia pefe o na whaamalau lau mau ile mai o Rona ia le tūlanga pe o nei ai ia le tele malaro no i o loa le ngata o pusa aisa tātou tina nei le isa pusa aisa le ainga. So i maua pusa isa le ono se lau mon tupu fitu se lau. Ai mon tu o tau sa i o na pusa isa i lunga atu le afe. Te le ala wha mama venga tātou lo. Tātou pai pichea. Kama foi ngai le wha ngai pingpo mo maftanga i kale sia. E whānu fōa e nor se lau di mas furu e whānu ina i le aso o whareili. Ia, mawe atu, ia ma wheloa i ai ma le tātou o whingarenga le sea. O lala mai tono sa mo le la fatino ai pa sa vai se vanga na vai vasi no ai vasi ai pe o se te mai fale o lo mo nei fana wa o ngai le mau ele tele o tatu o lo pe o na fa malau lau inatu ia nei tu la ia o le i o atu se si vai nga le le ia unto e fa fonga me pe tatu tala tau pe o na lango ina malo si tatu company pole fale tani malo ma tango fi Skyview Villas ia porta well venue. Tala tau mo vaengo sa moa whamawina no fisa vai tau nei tula afa lima le afiafi nei aso lulu su whaiu lai ua afis fumuleiva. Winga le tau se vaengo pe au mao le e au lo tau tonei mātu i sifo sa moa. Whatasi ai au matimu ai pei tai o se au sa vili i saute i sae o lo afia ai le atunu. Mo o polu vaenga mātu i sifo whale whaapia manono e langi le lei mai ono iai nai timu. Ai mo sa sae sa te sifo ale pata sa fata si mule fanga e awa oi ni se o taimi ma timo te ulu vavasolo ai fa pe William fai sili mo sa vai vai ngo sae matu i sae sa le longa i sa le aula e langi le lei mai ono iai nei timo ai mo matu i sifo a vawa sa e o atu fale alupo e awa oi ni se o taimi ma timo te ulu vavasolo ai fa pe William fai sili ia o se va inga na tātou tala tau pe on tuina mai ia i vaenga nei aso ia ole anga ia tu le aso tae au le fai mai e langi le lei ai pei tai e ina i timu ia e taua o na whea i peru whaama me sei tātou e leini staa pui ta avali le lei ai mau me le lei e timu i fo ia a o iai le whaama lua mi fai o na
lave ia oi mai le mau le fulu a wa o ai ai nei mai tau le pesi o fulu mai kale a ia le fa ai ono le tau a pe a fisu isu ia ingo le tau le do pola bi inga me udi o o na so lo yo Iya sa olo. o le fia lo a ese vidi Trump ia ona ole matua i ma wa e aga i le fale mai le mo tanga se se mito tu mai se mai vai tu malu e tu mo nei tama iti io ma tanga tama tu tu no le fudu o le ala fo tu atu ai mo ina to mo le fa fo mai tono le atu i le ia tapa pelo fa malu ia ele awa ia la puata fa ina wa ile pulea ya we ia o le fo tu anga i tu watu o tafa ia e so ani ono o le ta o mai tala tau e ia ti mo to u ni so taimi o le aso taiao ia e molpone e langi le lei me uma ia ole vainga na tato tala tau te motion fa poponga taiao tato pukalame taiao mo via mo lobe ai tu e fa mo wina le anga ngol fa tai tato company in Skyview Villas ia mo le the well venue fa talo fa tu ai le fa tu ai mere ni fong pulenga mo finga luenga diko ke fa yakua a ho olo le aso e te ipo o lunga i ngā kari moi o i boa uma a Le on. o lo le aso nga ka o le fa singo kia o le mata go fia da well venue i le mana i o le arranging ai fa tu ia Marilyn o vai nga uma fa nga ina histos fa singa fe punga reunion i vai fa pena a tu no fa fa sa ningo ni maliu i vai fa pena ai o pe ia fa punga me ia na lai o na fa vaina ele fale tua ia Marilyn lea no fuanga o whaingoina te well venue. Ia nei tu lai, whangoina lea ngā whaftaina ia tātou Pisilissim Company, e pei o na tu mai pelo lātou tau au, ina ia mawhaion whaawawina pia tātou pokalame whaawau nei e tātou tau a fiafi nei malua pei. Ia matai au manuia malua pei. Ia manisi au pokalame, ia e oso atu I telo teimi, ia tātou live, ole Ako Group, ole tātou langolango au tūle, o tātou tala mai sa mua, fa tātou whale fionga ia masoe, o lau hoi a wā wasa o mamau, pa wā wasa ai ale honeymoon, i o te mai ta ia Miri, i wha pēr tātou pulenga mo leo whinga luenga, ma loa le ngā lue ma tau tua atu nuu, i ai ala le telo a o to o nanga i le ngā tole, Ako Kemiko I waila au, sau al tātou whale insignia I ta avale o leanga, o le telo ta avale, whaunga ina le o nanga tātou Ako Mono Mechanic, ona o le whaatuatua ina tui tau o fie ma lofa I tangata. O le Manai Restaurant, ia I le ai ia sis whale ingai siri I lo tamana ka alo mai lan ka mau o fasi maa moe la a. So I worth lau lima ka la, whio tau sami. Ia e ringa te leo faspo maa sima e kfuyang o le supo. Woohoo! O kase maa ngai. E aro ponge o whamalau lau ina le menu al Manai Restaurant. Ai le lei alo lo tala au ia. E te tali tonu. Tali tonu ato mai no wa ai. Ia ile ato ato mal sa ora o kanale fe ako kele pelu ia. Ale au nanga na tato Ako Group ia manuia nei a fiafi tato company. Fexco Samoa Limited fionga ia mulipolo ana rusa muli o talofa lava ia tato no na wa malolo mai le tato company mai le ngasia ma le ngā patia na iai ia le tato ta alonga al pasika wa ila tau lea o le Fexco o le sile tato silver sponsor ia o tato ta alonga al pasika I pe on mai al vaso mai fatalo fatwa ila le afionga al fatwa ia mulipola o le afionga ia mulio ia e mese pulenga mo le finga luenga te mai ia ina leata ma lo alta wata ine aso ia le fe fa ina ngaluenga ia fa manuia le atua fainga malolonga nei po MS Rental, tama alo vao, ia malipulenga mo le finga luenga fatwa ia flow ma lo lava tawa ta ine aso mese tau tua ina le atunu ia le ta avale tutongi ia e mai se o la auto foi fale enga ese fo ia le unique io la auto o nanga ia le tau mafasa mo moni io lo tu ina tu ina mla va lele ta tau pa anga lo fa fonga mai ma ina mla va lele ia iso semi te tala men tai se pa ia le fa le fiafi ta tau cafe la Terrano te mai ta ia Lucia te mai ta ia ni nei tau sa fia ia Lucia fale ole afionga ia am tuanai o le pulenga mo le whainga ringa o le cafe la Terrano na iau ta fatonu o le tato company le Fexco I ngai tau fusi.
te maua iso tau mafutanga tai au whapera fiafi whaamlia ina ino loto i lau se leni a wai tau mo fie i te maa ona tō tāla ae ia pe a whai e te malanga atu ma e tai tono ai foi a o nanga ke a whila Toronto ai tau a lunga ino i rana vai i fiuna e au ngā mo so singase Tato company ana Wilex tunga ya Nathan Wilson, fionga ya tanga loa fatua ya Carol, tato pulenga mana finga luenga, ia ma loa nga lue le tasi se o lo to nga pati ai nga osi. Ia ai ba ia lava ia le fia ina to tele, ile tato suka lati. To fole le fa amari loto tau ngo fie ia ina ile lata. E te tali tonu pe ai susu ia ia ma fata ta no sunga ya. So sexy la wala finga luenga ia fa ona ave ia fai ma oso ina yo ai no lo family mai atu mo no mau ai le ngata i le mau ai le koko sa mo fa maluina vilina ma vai nga mo fa pena tu pauta ina ia ai le ngata i le tato no ni juice e fia lava le company le Wilex ia e au no mo e ala i lo nei man ia lava fa nga malo nga ne fia tato company o le sap ia na mo mo fa atu mau i li atu asfarida au nei ngala fa mo mo lo ma fo Flash Friday mata tu lava tai au le tai na fitu e tau lava le po tas fulua o le afai e tato Flash Friday ia aua ne ingalo ya ti o isme alo fa mo le tama so i lua ia so o le sta tama e maua ia i me alo fa e tau i malau se le ni o tina mal fa nau ia pe ai asi so se la o se Motoa Complex fionga ya sufali ta alo fa lava i lau fionga fertua ia mise o lau pulenga me lau finga luenga ma lo tau tua tunu e ala tato faten malo ma tango fie ana nga ta tele wai ngai tono potu fa amri loto pe ala te no foi lo wai o moni pe ai fio i le Motoa Complex ia le nga tailea o lato fale e nga Shen Kitchen e te tali tono lava iai pe ai asi fo iai le mana i o menu a le Shen Kitchen ia e foi na tu bo e mau malo i so se aso ai le nga tailea ia o ta vale tongi e te maua i nā ta vale ftau i le malau paketi ia e tuina atu lava ftuna inga ia e le whalitua e sufali mo o e ftau i malau se ni ai mai se nei vai tau o lewa ai ala ngā solo mai o lisi o malo e o atu isi ai o mais ia e le ale e o ta vale fe ave ai o malo ia ta vale whatuatua ina ma manongi ia ma mea mo whapena o le best Tato Skyview Villas lango na tato tala tau Whalitua e a Marilyn Farm pisi a Marilyn le vai tau sori fai pui ponga so pe ano fai atu tau e au veni ia o le aka vai anga le ala mo fai atu tua ira tua upu irire ho oro le asa te ipu ai a vi fungala awa tau i runga iore ma ka ua mal fife au ma pa ma na ia le ki sa ula veni o e ula veni oi sorry ai la moara ka pe ka ke sa mari okay ka yo ya so ola mo ngana mi odi ya ole vai ngana e ana una filele tata noi fo yo ma tamo fie ka yo le malu o le si o manga fa mali e na ilo ma kiri ai ang fa maro si lua bao po lua tau tunga lua tala ya fa i ma o pa tele le kama ho fo fa sa mo le bao ia o tau ti longa na fa maro si ai o tau ti longa pe boni pe ngata ina ke o fe fa ponga la ke o kere nga ispa koi ponga pe ponga la ke se ponga la no e mea rio la ia vai ngana pe matata noa ia ele tu ai la lo fa ta lo fa tanga ngal malo EPC aloha ta alofa lava fio ya tonu ngata ia pulenga mo finga luenga ma lora nga lue ia o tau lava ia le ana le ai asfa le tono tato e tise ia temi talonga fale mai fatalo fatoi la fio officili le usa tato take na seri o le tato ministry ato po le talonga se fu maloloina malo tau toina la tuku me se tanga ta alo to tele malolo le foto malolo leo na Emmanuel malo lawa to puro e me se na auxiliary police pa fe ngai lenga fa ka polo ai ka ko fa popo leo so le malo me ne bale besta ko leo mo ala nga mo leo mo ia ua ma ko kala le sa o mo leo ma lenga fa ka ko awo ako fa isi vai mo lalo nei leo ai fa mo le fa ka ko lo mo ve malo
Ai ave malo le o nanga le leo. So skemi ga fa ai la pa sika so se leo ngale atele. Tau fa tonu wina le traffic. Ia e miso no fuanga ia na pe tanga alu malo nga lue. Ia ma nisi am tanga nga misi am tanga nga le au nga la tule na la buat vai nga le. Ma na ia to ofai peste pe vai a ngiru langi. Ia ma nei au ma vai nga au ave lau papa fu ie le au fai malu le au fai malu fie e sel matango fie pokalame ia ono tu fa singa tato malo e ala ila au tu tanga vinga malo ala ngalu due ia malo fa to ia e pe o na ho ia sorry mo ka ka alu ma vi kala ave kala ia sa moa ua o aku ai sesi stage ia fa na twina o ta longa pasifika e le to mi faina malo wow de ai ngal vai sano mar ko pai ma de ai de ai ori nga ai steak Nena ko fo ia vai nga tama nga. e fa ausi e fa ki ngama ia vai nga mana na o lai o ia tanga ta alu fa me e pesta ta mo sa mo healthy organic lai nga bi ia ale o nisi nga mo tunga afa pe mata tan noa ia o te lo nei tula o le alu atu sinta ta musika fo i mai il ala tu lo tatu tala mai sa mo ia mata tan noa to i lo mo te mete e alika i tawa lunga i lo tatu pukula mi tawa fi afi malua pe tongo o we we will be right back. Vaya hoy es una